Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haj. Asr namozini, sham namozini arasa inshaalloh og'iz ochib az qoldi, Xudoy xolasa. Musulmonlar haj jasovda hozir og'iz savdasidan qaranglar. Maşallah. Anasını arkalab alıp الله يرضى عليك يا ابني معلش. الله أكبر. الله أكبر. معلش يا ابني. ما شاء الله. خليك يا حاج. الله أكبر. انا خايفه معلش عشان خليك انت صايم يا اخويا حرام ما فيش دعوة. أهي جنة إن شاء الله. يا رب. ما شاء الله. خليك يا حاج. تقبل الله. Anasını ما شاء الله. Ya Allah. Osunda ırmaklar nasip et bize. Allah osunda ırmaklar nasip et. Anasını arkalap kovdu. Alhamdulillah, osunda ırmaklar nasip etsin Allah Teala bize.